Point of clarification, sir. Di Prasa, Akademik Menteri ni, Pembangunan Menteri Pertanian clarification. Wilano, hasti ni Menteri Okrano hambai maya perlu, tapi hingkai special assistance or rang money balik. Hai punani clarification ke apa sih? Contohnya kalau saya mau di suatu nasi tambah dong, arun bising 1600 ni saka school dong. Mereka taklah ni je budget to 860 crore besar ni. Abu ni bising se jom di sini ham mereka ni. Arun bising khop jago deputy staff ni je ni staff to dong. General administration ni khorcha dong. Ajaga XMBC family rok ni pension bo dong. Engkai ajaga kebangma opai hidden khorcha dong. Engkai ani sing mungkai. Jung DDABC no paisa handuna ni bagai. Jung tangni share of taxes bari remi atong mai. E bakai jodi se system dong engkai. Semanon mukha RD panchayat Finance Commission, State Finance Commissioner, je rang mari reserve 735 crores je group money. As a condition, TTABC ni report ni mote 5% mangha. Enggak jeng, abu no tangli, jadi je royalty money TTABC ni, je hawo exploit money, gas untung, bolong untung, lama untung. Ogni share of taxes jeng Taisa kebang khai daman, khaiman hangke bahake department by department salai nang hangke system finance commission of bahake special assistance bagi taisa cerita mari santonai. Tami hinggai 25-26 jara retirement hanai. Porong no dudan ipati jadi serangkai yang hinggai. Poro lamo angkuna nang hangkai. Ya sistem sesudah nai. Hinggai jeng abuno kakinan ibagai jeng bahake advance financial plan khayma 16 finance commission da share of taxes bari dui da haya khayba kaisa budget plan kaham khay terwese salai sukrubui department to department salai district council ni montri rok pai salai chini state cabinet minister rok pai salai jang apno bahage scrutinize khay jang rang mari bahage bari reiman chini sakawo yasi sujak yati khay jang bahage chini o sarkar chini o Hang private no, telangi thaman, abu nani clarification, kambay.